Halo kapajir lo na chitong do Assam Hills Small Scale Industry Chairman mate dipu ele akonsensi amele bidasing leng kahai lapen na chitong andho Karbiang Autonomous Council EM Education Richard Top ya kahai tentang lo EM kahai pidoan MEC kahai pidoan Board of Chairman kahai pidoan Karbiang Autonomous Council in charge Education Secretary Nirola Timong Pipen Chenglok Joint Secretary Nirupuma Timong P Lapen Education Department Officers Kedoan Karbi Language Board Chairman Pen Chenglok Karbi Medium Lapen Karbi Language Along Keklem Abang Bukang Kedoan Lapen J Pinidat Laga cetong don press media jirpo lapen jirpia tu lapen pe itu an bang bang pilmada nilikar belo Thomas Council hin pen mate tinkar belo hin pen suri ka do pajirna right to education ek parliament lo pass de pen aphi lapen ke Prime Minister Narendra Modi Patil ki Bhonsi New Education Policy laso Central Government law pas de pe na phi anoti na khai kami amithang lama ki dore mother tongue pulo tola ho mother tongue kapet thek dia phan kapang bo pe dia phan kapachene ne dia phan New Education Policy along class 1 to class 6 labang ke amethang alam aki ke doa na khai to bhang LP pen class 6 LP lo class 1 dan class 6 ke ladabang ke amethang alam kapachang lijia phan maka pe thek dia phan kapachete ne dia phan nama ladak akhai ke doana dominated area say for example Karbi Anglong kulong te nama Karbi atum dominated ke do adim am Karbi Anglong lo atto kan no tame Karbi language laben Karbi medium teachers bang appoint nangji pateng pen Lapen itu Karbi Autonomous Council pen name nili RT and pen nili division EM rasut kiman pen high school team name Karbi Anglong school ke doan long name LP long an ke je Karbi language teachers laban ke do bek nang di methang lami ki chiti ne dia dia pha lasi Karbi Autonomous Council pen si Siliri ka pilo Karbi Autonomous Council pensi alam itu mafan la pute high school ke doan name lahai abooks akitab Karbi Autonomous Council pensi akijoy pensi ron lo lasi high school ka cetang ke tumana phan pini bang phokep so se phan bang atuma phan Pini appointment na kejo ipen ron ponlo la sela ko bhani li puja bang ke name to aprang ke salary ke chengsi ke Karbi medium school teachers to men ke 2400 nili paper bomb pensi non Karbi medium teachers to ke 17000 allo Karbi language teachers to man ke ME school high school to man ke 16000 an Piporno lapian normal ke pini nili tum ceparai lo jalan itu phan asa kuriya bang ke regularize bija to ni tum bang ke tar bang ke
ये अलग दसर कोई टेम्पोररी कली लो कार्बी मीडियम टीचर्स ला पेन कार्बी लैंग्वेज टीचर्स मन के ला तुम मन के रेगुलराइज सी तुम बांगे पिनी बांगे क्लेम दला दाय कॉन्ट्रैक्चुअल कली लो ना तुम मन के ला बांगे पार्लियामेंट सी ना तुम हंगी दा लासी कार्बी लो ऑटोनोमस काउंसिल पेन ला सा नी तुम क्लेम कोन मम लो लासी पिजो पियो MIL निलिदिन होट काबोरी पेंसी नीली CM मंदे पेन बॉडी पेंसी नॉन चीफ मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर के दो होट पेन काबोरी के कार्बी मीडियम कार्बी लैंग्वेज में कभी MIL abang gel tumta long pon lo itu manta permission apa ni itu man granted lo dah pakai seba pen permission apa lo bukan sini dulu langsung nak sini itu je कार्बी लैंग्वेज का पे चांजे अफान ये तो कार्बी लासो का पे चांजे अफान ये मिठांग लामा की पे चांजे अफान ये तो कार्गेलो तो नमाज काउंसिल पेन जे क्लेम पन ममलो लासो साय एंडिंग लासो पुलिसिया बांगले तुम एन पन ममलो लासो मा थासी ले तो अल्लाह में की तेने ने जे स्कूल अंत में नॉन की थुरमी स्टूडेंट्स तुम क्लास 1 पे चेंगलो अप टू फाउंडेशन जो से मेसन बुलमते ani jok penjok siletum emetane lamiki e pai ne thana lam karbi lame namai tu mai posan ipia lame ni chingkhon chanam posan se emetang lam ngi chingkhon thekbek nai ki laso matha laso sai ndeng da pinia ba gelang tom han ke parliament bi janam po pusne to make isi long da pini ele tum cheparai pon laso na kasi no pia la tum yok si non appointment ki pila pen ke claim mo matum रिटायरमेंट जो सी दोनों प्रमते रिटायरमेंट तो ऐसा भी अलग तो आदि में बांका आपको दे माने के लासोपिल ठेबे नाम जुई लो माने के रिटायरमेंट एंडर लो डेट वैकेंसी ला पे रिटायरमेंट वैकेंसी तमे दे तो मो बांके फ्रेश इंटरव्यू एडवर्टाइजमेंट पीपल वैकेंसी इंटरव्यू पीपल लासी नॉन तमे कार्बी मीडियम ला पे कार्बी लैंग्वेज टीचर तमे ले तो आरोरा टेक ना क्लेम लो एडवर्टाइजमेंट पीलो इंटरव्यू कॉल एडवर्टाइजमेंट पिलो ला पेन के अलग तो बन एस पर मिनट सी नील तो पीपल नो लासी बोके बांजियार नि हता में लासोना साइंग डेंस ली तुम क्लेम पन बमको लासी ना तुम चेरा तुम चेतो तुम नो गाड़ी बेंगलो एमेथान दाके तो अखाई तीन दा तो दाकार बेंगलो सिदा लासोंग बम पेनेले तुम बांके दाकार बेंगलो बांके एमेथान कार बितुम सिदो लासिदा कार्बी आलाम थेकबेक नंगी पुसी यूनिवर्सिटी ला हता में दे तो कार्बी आलाम पेन दाके कार्बी आलाम ला सब बुक्स अंदा में दे तो यूनिवर्सिटी का चार्ले तुम रिवोन यूनिवर्सिटी सिलचर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट अंदा में दा कार्बी आलाम ऑटोनोमस काउंसिल पेन सिदा कार्बी हदा ने तुम दा आसाम ada gam dindur lo तुम दा कार्बी आलाम ऑटोनोमस काउंसिल पेन सिदा सब कार्बी study circle boy sini tum da ka jano to mas consultancy salary pi da people momlo maintenance pen chenglo ang da people momlo lasi ili thano elo pi ne ba appointment letter la so kero nami lasi mo ke bang jia sai ndeng da na tum han no na chuni ri ba ke la ke than na tum pha na tum kai ke duty je dam na yi kai ke duty than dam sina tum da ne tum no de ba ke along tin na block tame एजुकेशन डेवलपमेंट बोर्ड फुटो एजुकेशन डेवलपमेंट बोर्ड चेयरमैन ने तो अपॉइंट नोना तुम भंता गाड़ी पीपो पिनी निली गाड़ी फंता में निली अप्रूवल लो सैंक्शन लो अलग तुम प्राप्तियन पेन गाड़ी नंगले को लापेन के हाई स्कूल तीन अलग तुम विजिट आमजी एजुकेशन डेवलपमेंट बोर्ड चेयरमैन दाम को पेरेंट्स तुम मने चेतो नाम को टीचर्स तुम बांगमा बांगमे लापेन अपर बता स्कूल मैनेजिंग कमिटी स्कूल मैनेजिंग कमिटी तो बता आरजू को लापेन अपर विलेज हेडमैन रोमा सारफंदा आरजू को लापेन अपर में लगा पेरेंट्स तो मफा आपो पाई फंदा आरजू दम को लापेन स्टूडेंट्स मना आरजू को जे अमुका टीचर्स बांगमे लासो रिपोर्ट एंड पोजोंग से बांगली पुलमते एनसीटी आ गाइडलाइन टेंग पेन अलग तो मनके नी टाइम ना में टीचर समय टर्मिनेट लोन लासो टेंग पेन आ ड्यूटी जो सी दाम दे अलग असाइन दे क्लेम
Lo ke thanam ye di be thanam de. Hem si to are. Nade politics si along si claim tu nare. Nade my meetings ki dumlo. Wo bang ke check ke teachers. Sida be tham ke thanam ya duty bang ke claim am de. Blog de Karbila Autonomous Council pen. Aprang si alam pan sokos notice di people. Sokos notice pen alam ke beri jauh si di finance people pulang de labang ke. Kalau sotek menako, itu mengenai laki intan pet pop, akap pet sini tu point long, pada tu dan ningoi dan melona. Lasi, actually dia mengenai tu, karbiang long, also mar tu umpan, loga pet tek nanji, laki nama tu mah duty lo. Non karbidia kali, bele akai tu nada kali duty. Jadi tu mah semua kumle mana ke France language, mana ke Chinese language, yeah. Mari ke Amerika language, mana bele language yang dulu. Langsung dah tersi, bahkan tu dah Karbian language tu dah cari di dia pak. Emetang elawa kina cari dah kape university pen dah medan study circle lo, dah cari dumbang lo, bangong lo, MA kepas, cari dumbang master degree, cari bawah tu mas student dah medan, dah sini tu lo, dah cari dumbang lo. Langsung dah tersi, emetang elawa kina penyetang dia pak. Karbino Autonomous Council pen, Karbi language teachers pen, Karbi medium teachers tumhan. Also say along tin school along dame kibi pon aja pane tum bori pon dia pane tum cisik lo. Nasi na tum kato ko beta student suman kape me send dia pan. Na tum han si nola teachers suman si na tum hodai ve lo. Nasi na tum ta sote pen na tum si ar puote na tum si klem lo from tel tum also say paprang lo. Non itu Karbiang lo siapa kimi bangke, ye metric percentage tame ye olah sampai dah, dah is Karbiang lo ke olah Karbiang lo ke 75.9% lo. Kamru bersonsong si Guwahati City bersonsong si, hoja ke 74. Itu pen tak apa pila, itu siapa perang lo. Laki dari division department tu, kabori pen aja. Lapen je teacher tu na corporation tu na corporation sino itu paprang mo. Science tamel itu mange dake meo percentage science tamel commerce tamel 90% lapen je science stream tamel 79% an dole tu asal si itu education na hin tamel itu paprang kon mo. Lasi ili ningge elo anon appointment kelong tam tamel thanga asai endeng ke cheklem ye phansi university nilam theng kon